Twongere turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, tubifuriza gukomeza kugira umwaka mushya muhire wa 2022. Tubahaye ikaze rero kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market, aho tudahwema gukomeza kubagezaho ibyiza byose umunsi ku wundi, 5 kuri 5, imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Mukomeze rero mukande subscribe, mukore na share kugira ngo ibyiza byose tubagezaho mujye mubibona umunsi ku wundi. Kuri iyi nshuro rero tubazaniye inzu nziza cyane y'akataraboneka ya etage iri ahantu heza muri quartier nziza mukunda muri benshi. Iyi nzu ikaba iherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, aho bita ku Ntare Arena muri iyo quartier neza kuri kaburimbo, aho ngaho muri iyo quartier iri VIP. Iyi nzu rero ya etage ikaba igurishwa amafaranga make cyane. Ni inzu mu by'ukuri nini kandi nziza, ishobora kugabanywamwo inzu ebyiri. Ushobora kuyibamo nka famille imwe, ariko kandi ushobora no kubamwo imiryango 2 cyangwa 3 bitewe n'imiterere ikurikira ngiye kubabwira yayo. Ni ukuvuga ngo iyi nzu ifite cave, muri cave hakaba harimo ibyumba 2. Hanyuma hejuru ya cave ikagira ubwo ni niveau ya mbere, ikagiramo ibyumba 2, salon, salle à manger na cuisine ndetse na toilette 2. Niveau yo hejuru ihera naho hari ibyumba 2 ndetse na salon na toilette na douche 2. Byumvikane ko niveau yo hejuru ishobora kuba ukwayo ikabamwo famille, niveau yo hagati nayo ikabamwo umuntu ukwayo kuko nayo ifite ibyumba 2 na salon na salle à manger na cuisine na toilette 2. Hanyuma niveau yo hasi nayo ishobora kubamo umuseribateri, do wayi transforma uko ubyifuza. Ni inzira nziza y'icyerekezo ijyanye n'igihe, kandi yubatse mu buryo buri moderne, yubakishije ibikoresho bigezweho nk'uko muri kubireba, ifite design nziza, amatara meza, ngira ngo murayibona ko rwose ari inzu nziza cyane. Iyi nzu rero ya etage iri moderne, iri muri quartier nziza, ngira ngo murayibona salon na salle à manger yayo na cuisine hirya. Urabona ko ari inzu rwose iri moderne. Iyi nzu rero amafaranga ishaka ni amafaranga atari makeya, ariko kandi atari menshi kuri iyi nzu no ku gaciro kayo. Iyi nzu irashaka miliyoni 180 z'amanyarwanda ziri negotiable, cyangwa se ibihumbi 180 by'amadolari negotiable. Ni karibu cyane no muze musuri iyi nzu muyigure. Muyikeneye rero mwaduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se 0788 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa kandi mwadusanga aho dukorera ku Muhima kuri Yamaha mu nyubako ihari muri Feru y'amatafari ahiye yanditseho Shema House muri etage yayo ya nyuma. Ushaka kudusura kuri Instagram, Facebook page, Twitter, YouTube, ari nayo muriho Nzuri Market, n'izo mbuga zindi zose nazo twitwa Nzuri Market. Dufite website www.nzuri.rw. Dukomeje rero kubaha ikaze kuri iyi channel yacu, kandi tubasaba gukomeza gukanda subscribe no gukora share kugira ngo ibyiza tubagezaho byo kujya bibacika. Turabibutsa kandi ko tubakorera amapura y'amazu cyangwa ibishushanyo, tukanazibubakira kandi ku giciro gito cyane. Si ibyo gusa kandi dukora property management. Ni ukuvuga ngo tubasha kujera imitungo yanyu itimukanwa, amazu, ibibanza, tukabafasha uburyo bwo kubibyaza umusaruro, tubashakira n'abakiriya b'ayo mazu, ndetse tukabasha no kubakurikirana no kubishyuza na maintenance zayo. Mushobora no kudusanga ku Muhima n'ubundi nk'uko nabivuze, ariko kandi nibutse n'abantu bashaka guhagararira Nzuri hirya no hino mu gihugu ko tubahaye ikaze, muze tubereke ibisabwa, dukorane tubashe gutera imbere. Tubahaye ikaze rero muri Nzuri Business Group Limited,
iwacu umukiriya ni umwami, kandi dukomeza kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2022. Murakoze cyane, turabakunda.